কাইলৈ বিটিচি নিৰ্বাচনৰ ৰিজাল্ট দিব কেনেকুৱা আশা কৰিছে বিচাৰো একফালে হাগ্ৰামা একফালে প্ৰমোদ বড়ো इलेक्शन रिजाल्टनि स्पट खौरां रायजोफोर देरहानाय देरहायै आरो सोर माब्रै मा सरकार दागोन आरो माबायदि प्लेन एन्ड पलिसि मामानि मथेब्ला नैबे खोथाफ्राबो गोबां मेटार खालामो रायजोफोर गोबां मानसिफोरा दासिमाव बिपिएफ इउपिपिएलथ' दावराव जालायनायखौ जों नुबाय थादों नाथाय बांसिन जोंनि इन्टेलेक्चुवेलफ्राबो गिनानै दङ मामाखौसो मानो होनोब्ला बिबार बुस्थुआ माब्लानि समाव मा खालामजोब्रबो किं मेकारा बिसोरनो नालाय ओंखायनो जोंनि इन्टेलेक्चुवेलफोरा एसेब्लाबो गिनानै दङ दा बिनि गेजेरावनो मामाया थब्लं थाबलां माखासे खोथा बाथ्राफोरखौ बुंफैबावनायखौ जों नुनो मोन्दों आं नोंथांमोननो थाबैनो बे आपडेटखौ होगासिनो दङ बिनि सिगां मोनसे खोथाखौबो आं रिमाइन्ड खालामना होनो गोसो जायो बे आंनि बा सोरनिबा बुंनाय बाथ्रा नङा खुगा खुगा जों खोनाबाय थायो दिल्लीयाव जेब्ला बिसायख'थि जानानै थांदोंमोन आम आदमी पार्टी अर्थात अरविंद केजरीवाल सरकारनि बिथांमोन बायदि सरकारखौनो बोरै 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 दा बिजेपि गभर्नमेन्ट नैबेखौ लानानैबो गोबां इन्टेलेक्चुवेलफोरा सानो आरो बेथ' जोंनाथ' सामायन' बिटिसि इलेक्शनसो होननानै स्टेटनि इलेक्शनावनो मा खालामदों मा जादों होननानै थ' बेखायनो किसुमाना साननायबो दं गिनायबो दङ नाथाय जोंहा बर'जों बर'सो दावराव जालायगासिनो दङ बायसान्स जुदि ओरैबो मामाया फाफ्लियाव गानानै सलायनांगौब्ला ओरै नायलाबाय थादो जुंगाल हर जानानै दोननाय मोसौ मानै हालौजानाय बायदि जोंना नैबेखौबो गिगासिनो दं माखासे इन्टेलेक्चुवेलफोरा दा बिनि गेजेरावनो दाथ' स्टेटआवबो एडमिनिस्ट्रेसन पावारखौनो होन माखौनो होन मामामोननि आखायाव कन्ट्रलाव नोंथांमोना बेखौ इजि लायो बा सिरियास लायो नाथाय सैथोआ बेनो दा बेनिनो गेजेराव मामाया थब्लं थाबलां मा खोथा बुंफैदों फैजों एसे मिथिनानै लानि কাইলৈ বিটিচি নিৰ্বাচনৰ ৰিজাল্ট দিব কেনেকুৱা আশা কৰিছে বিটিচি নিৰ্বাচনত আমাৰ এইবাৰ খুব ভাল ৰিজাল্ট হ'ব লাগিছিলে কিন্তু ইলেকশ্যনৰ 3 দিন আগৰ পৰা আমি একোৱে কৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু সাধাৰণতে ইলেকশ্যনত কিবা কৰিব লাগে লাষ্ট 72 আৱাৰ্ছ মোৰ 6খন মিটিং কেঞ্চেল হ'ল দিলীপ শইকীয়াৰ মিটিং কেঞ্চেল হ'ল আমাৰ যিমান মন্ত্ৰী আছিলে দায়িত্বত সব আমি উভতি আহিলোঁ গতিকে আমাৰ কাৰণে আমি যিটো স্পীডত লৈ গৈ আছিলোঁ স্পীডটো একেবাৰে নোহোৱা হৈ গ'ল যিমান অসমীয়া মানুহ আছিলে বহুতে ভোট দিবও নোলালে মনৰ দুখতে আৰু ডেকা ল'ৰাবিলাক গুৱাহাটীলৈ গুচি আহিলে গতিকে ইনিচিয়েলি আমি বহুত ভাল ৰিজাল্ট এটা আশা কৰিছিলোঁ যোৱাবাৰতকৈ ভাল হ'ব কিন্তু জুবিনৰ মৃত্যুৰ পিছত ঘটনাৰ পিছত যিটো 3 দিন যিটো আমি একেবাৰে ফিল্ডত থাকিব নোৱাৰিলোঁ সি ডেফিনেটলি আমাক অলপ ক্ষতি কৰিব আমি ইয়াতে যিটো এছেছমেণ্ট কৰিলোঁ সেই এছেছমেণ্টত এইটো কথা স্পষ্টকৈ ওলাইছে যে যোৱা 3 দিনত আমি ইনভলভ হ'ব নোৱাৰাৰ বাবে আমাৰ বহুত জেগাত এজেণ্টটো নোলালে বহুত জেগাত ল'ৰাবিলাকে কাম কাজ বাদ দি দিলে গতিকে অকণমান আশা কৰাৰ ধৰণে ৰিজাল্টটো যে হ'ব মই ভবা নাই কিন্তু যোৱাবাৰতকৈ ৰিজাল্টটো বিচাৰো একফালে হাগ্ৰামা একফালে প্ৰমোদ বড়ো ৰাইট লেফ্টৰ একো কথা নাই বাওঁহতীয়া মানুহৰ কাৰণে ৰাইট টু লেফ্ট সোঁহতীয়া মানুহৰ কাৰণে ৰাইট টু লেফ্ট ইয়াতে ট্ৰিপল ইঞ্জিন হ'ব আৰু মইতো ভাবোঁ যে 3টা পাৰ্টিয়ে চৰকাৰত থাকিব